aing ngeder ke mana idak rongsok can menang aing ngeder ke mana nya hari lieur ya panas tibeh mana dak anu ngajar rongsoknya poe idak apes poe naon kitu ieu nya poe minggu goreng apes amat aing kuari ya ribu aing mah apes-apes teuing kuari jadi hendak lempang ka kampung sebelah. Rongsok. Mana kita ya, kore buka duit gitu hari dah. Oh, kayak tukang rompong kayak tak. Coba lah gua tanya. Ya, bukan be mahal ya hargana. Mana kau rongsok? Rongsok keceng. Padi mang ya. Ayo mang ya, mang rongsok. Onceng, keceng. Rongsok keceng. Nya, lo mang di mang ya. Rongsok mang ya. Jadi mah ya, udah loba ya. Rongsok, tapi ya hayang nanya hargana mahal Pak. Berapa ya hargana? Gama biasa, ceng 1.500. Urut semen 1.500. Paku 2.000. Iya besi 4.000. Amun sikit kanjut 5.000. Aing mah atuh lawannya. Aing mah atuh sama 1.000 2.000 atuh. Mau atuh menangana bawang-bawang acang. Tuh lah, ayo loba mah. Menang itu mah ku 2.000. Atuh teu loba 1.000 aing mah pikiran yang beli bawang mah aing mau kebeli. Ceng, kami gaya ngaruh untung ya kuari ceng. Jadi tuh ngaruh itu nanti 1.500. Mana ya? Dijual lah. Mayu, arek mual. Ceng, eta rongsok loba mau loba, jangan kumaha urang jangan tuncan di kumbah doang eta rongsok. Naon kita nih cenik kumbah. Eta sia koko rompong di kumbahan. Atuh ke mah ieu eta mah. Tuh omang kayak emang lah bagus lah tuh. Jadi kumbahan lah. Soalnya pan eta rongsok pakakas mah kami. Aceng madaekan amat. Ngetan ban rongsok. Mending jual jeung imah-imahna, ceng. Eta sia mang parah amat atuh ini patang aja gini mah ya mah terus kalian mah jeung jalan jual Ginjalnya mah mending jual kain burung ka dieu sekaligus abi jeung imah-imahna baraja tahun hendak moal eta koko rompong di mana kita aya naon lo baceng atuh moal ka hitung bak tombolong lo aya barah bak tombolong bae kenceng panci pokona mau loba beh ini abring bersih deh geus menang ngumbahan naon barolong dong cumcet bae barolong karena ge emang rongsok kan ngaranna ge emang kumaha ya apa nak jadi apa nak moal ya itu orang rongsokan di kilo kumaha emang atuh lamun hendak lamun moal ya jaga nenda kurang itu jatuh buka duit bare sikat guys sikat ai sikat ya air sikat jalan mang sikat oh sikatnya ceng sikat kek kami kadinya hayang sikat mah oh sikat nih emang ya panggil sikat anak ceng anu dak disikat mana iya emang ya emang oh eta oh iya nya ceng anu dak disikat ieu emangnya kurang gila jalan nya milihan orang mah kacero ceng kumaha ceng rongsok na ceng mang eta sikat mang oh iya nya ceng anu dak disikat kayak kami belum disikat ya kala ceng naon banget aing kita disikat banget aing menik kasih ya aing tadi geleng nyaran sikat nyaran kokorom kasih timna horeng banget sasakelong ceng aing malah yang ka dieu dan disikat aing menyaran kokorom Udah macam teta si itu tuh teta disikat ternyata dia eta si eta boloonnya nipu urang mending duruk ieu mana sekalian ketemu melanang manjang magela enak nyaran sikat deh banget sih yang ngalenger amat kain kita disikat banget aing
ajak ribut meren ya kai. Lain tadi aing mah nyaran ke badan nak disikat galin tadi. Wah, tang lupa sikat-sikat kai. Lupa ayo di dia. Hayu. Wawania nan dia di dia. Aing nyekel di dia ya dunia ya. Kokorongkong tuh menang-menang. Terus yang ngelengit. Dulu tayo jeung aing. Bangsat doang. Kokorongkong dulu menit Itu bos beren gue dia, ha? Ngelengit dia, ha? Iya dulu tap ngarutan iya. Oh, yung ngajahit itu tuh sungut siap wae. Jeblay-jeblay doang ngirit tahu. Ya hidup eta. Dan aing mabur. Kokorongkong sikat-sikat ke menang kokorongkong. Tuang kuari aing apes amat di kuari dah kayak kokorompong. Temenang aing kanton di jalan. Ieu raka otak nih, kuari. Daripada kapasi ini aing meninggalan kokorompong nih. Ngejeng, mabur dah. Kerompong, kerompong. Sikat. Banget dia ke aing ngalenger sikat-sikat. Aing nyaran kokorongkong dia. Aing galin jadi aing nyaran sikat. Bangsat doang ngajak ribut ke aing. Neklut mah ayu ke aing wawanianan dia. Si ama sudah kainan sikat-sikat Jualan sikat aing mah. aing di iya meureun gue aing di kilo Aing dikit aing mah jualan sikat aing mah. atulah toel dia kain aing dijahit beureun ka bibir ku aing. Hop jahit ya aing teh sieun. Oh dia ngejualan sikat ngomong atuh tikeur tadi jualan sikat ya aing emosi ya. Aing teu kadang ngeker tadi ku dia. Sikat-sikatan bae. Os mabur os bangsat doang Tak dia. jelema kitu. Os dia dabrak dia ku. Jadi gelo jelema kokorongkong gelo. Bangsat dia. Oh dia ngelengit. Jangan lupa like, comment, subscribe. Budak Kabrag. Awas tumisnya lah.